Nguhaye ikaze wowe wakoze subscribe kuri ISHANGA TV. Ahari si ubwa mbere mu matwi yawe wumvise Emelyne ISHANGA. Ni umukobwa wabaye ikimenya bose mu Rwanda, ndetse muri iyi minsi nkuru ye ni ikimenya bose. N'umwana arayizi, aho uciye wumva ivugwa. Imbuga nkoranyambaga zaratigise, ahantu hose mbese hacitse urwondogoro. Reka tuvuge kuri uyu mukobwa. Ni nyuma y'amashusho y'urukozasoni yagiye hanze agaragaza uyu mukobwa ari gushyira icupa rya Heineken mu gitsina cye. Ibi byahuruje imbuga nkoranyambaga, hakibazwa uwashyize ayo mashusho hanze, ndetse bikaba bigaragara ko yari yanasinze. Abagira amaso barareba, buri wese yarirebeye. Bamwe mu bakuru n'abakomeye baribaza aho urubyiruko rw'u Rwanda rwerekeza ku bw'aya mashusho, ndetse n'andi ari kugenda acicikana hanze bigendeye no ku myambarire y'uburyo abanyarwandakazi muri iyi minsi bagaragaza. Ibi byahuruje abakomeye, abapasiteri ndetse n'abanyamakuru batandukanye bagenda bavuga kuri iyi ngingo. Uyu munsi muri Rwanda Fellowship Prayer, amasengesho yo gusabira igihugu no gushimira Imana umwaka ushize aho u Rwanda rugeze, Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yabigarutseho, aho yavuze ko aba bantu bakora ibi no mu mutwe nta kiba kirimo. Ubundi Emelyne ISHANGA yamenyekanye bwa mbere ubwo yifotorezaga n'umuhanzi w'ikimenya bose Mugisha Benjamin uzwi nka The Ben cyangwa Tiger B. Bafatanye ifoto aho The Ben yafashe ku ISHANGA, nuko biheraho izina riba Emelyne ISHANGA.